Samusoga munange ninze Henry Maganda Matia Shoro tudde yana kudomwezi diri abiri omwezi ogwokutano 2025. Thank you so much okubona nti o following omukutu guno era nkusaba wena akali followinga likinga nkusaba busebe tuzimba omukutu gwaife guno nga tuli bangi obubaka bwaife busobola okuba nti busobola otuka ku bantu abangi tukali ona kolwalero ku nsonga egemagana ku 40 years of President Museveni nadale waife busoga tujja kwogera ku education iwo musoga olwalero nenda otegere nti Museveni bucyangaida oba kyenenda tuogere ku olwalero bucyanga Museveni aida amasomero gaife busoga niwe yagagana enkola erietya obairo chidi nti President Museveni yajo kwida nga abantu ebusoga basoma omwana yatandikira ebusoga mukasomero eyo mu kyalo amasomero gaifeyo bulopa bukanga bugobi wa indocha kodi bugade primary omwana nga asomere kagoma omwana yasomera mu primary aga amasomero eyo mbyalo yasobolera okujja ku level ya waiguru yajja ku masomero ag'amaani mu secondary era ya competinga abaana bafunanga the first grade ngati kibona mulala ngena kudino bwe kiri bukanga jina someramu emaze emyaka 10 na kintu tefuna first grade kiboneka jina komana kunze yange munana ne kali waiguru nge ya waiguru ukitegere ekyo so nenda mukitegere nti amasomero gano abantu banje abasomerayo abavangayo bajja mu masomero gebeera bafuuka abamaani omwami Fred Kigenyi yakulira National Forest Authority Uganda yona yasomera bukanga primary school nije yava yaja busoga college mwiri omwami Friday Naluwayiro abaire town clerk wawane Kampala abaire town clerk weidinda wembalala ni wane waife wakiso ya kalita yalinga yasomera bukanga primary school je yava yaja busoga college mwiri eka ali obuti omwana asobola okusomera ebukanga na amasomero gamwe yo mwena mugebuze mu byaleyo omwami yakulira ku Serena Hotel bamweta kanali wagali budabangula yasomera budabangula primary school paka buyava yaja paka Makerere eka aliyo omwana asobola ove budabangula buti yaida tulina abantu banji under secretary mabegao prime minister's office omwami Kintu James oyo twasoma naye batuli mu maiso yasomera bukanga primary school yafuna first grade yaja paka Kachira avire Kachira yaja Makerere free education omwami Maido ali mu internal affairs some big man omwami Kayongo Dani ali mu National Drug Authority abo nasoma nabo nzayogera niwe natandikira okusoma wane Kampala kumole andipo ekibuye baba wange bwe yafa nga ndi mu P3 ningira P3 mama yatutwala ebukojeruuka n'okusomera ebukanga bwe natuuka ebukanga nali mugezi okuveno era nebukanga ne agana y'abaana nga bagezi naba abamu kubendogeire kunga banvuganya era ni bwe navwe ebukanga nga nkoze P7 waide nasomera mu kyalo najja bukoyo SS nayagana omwembi wena kudinono Sophie Gombia nasoma naye is my OG ebukoyo senior wanu Sophie Gombia nze nva bukanga mu kyalo ye ava Buganda Road wano mu Kampala nze bukanga nafuna munana Sophie Gombia yafuna imeka yafuna 5 ebukoyo twa competinga nga nze yasomera mu kyalo kikasoboka ku mulembe guno okubona nti omwana asomeire mu system eno ave bukanga yajagana n'omwana asomere ku Buganda Road ya mu competingisa kikasobola iwe tikisasoboka kati kino this is systematic bakikola banafu ya baba baffe bayaganawo batewo n'enkola enafu ya abaana bano kibe nti ensi ejja kutuuka mu maiso nga abantu abagezi mu nsi n'abasomye bava mu luuyi ndala ate bwe wepanka government soko obone kino government ekobambwe yenda abantu basome erebe enda ino yakoba nti buli mwana mu Uganda bamuwerera siringi kaka agatamu aye batawa amasomero ewaye agabwe omwana asasula mu bukaire iwo omwana wa musasulira mu siringi kaka agali buli tamu ate wata kuneiteka ezira headmaster kusaba byakulya oba buwunga oba kodi dumo oba siringi 10 ezira ogwo musango omwana yasiba ku isomero nga muyala awine kuncho yasoma emyaka 7 waba ngozira magezi ozira na kusasira wamuwe ebibuuzo n'ebirala era wamuta ku minzaani ndala mpiero n'abaana abasomera masomero gaimwe ag'ekikungu bakola ebibuuzo birala era bamakinge ng'obayidi bana abaana babayire basi bayala emyaka 7 obo daddala oba otegeera kino kyakutegeera butegeera oba otegeera okusiba omuntu emikono n'amagulu wamuka buti mutambule okuva ku golo mpaka ku golo n'abandi abali nga tibasibe oba otegeera ate be bategeera amasomero nti bagayise bataawa amasomero agabwe aga private n'abagasinga
amasomero gaabwe gabbeeyi era bw'ojjayo olina okusasula buti bw'ojeeyo baakukuba ezo ssente osula wenawe n'ologota na school fees omwana bw'amala okusoma otunze buli kamu gazira mirimu omwana kyalina okuyiraku olw'okubanga beene bano n'abaasaanyawo factory daife n'abatolawo Eastern Busoga leirwe n'abikibina byonna mu Busoga n'abakuwaate beene era bano n'abaatawo di kampuni editwala abantu ku luya era wajja ye bali wabawa ssente okutwala omwana ku luya omwana bw'ajja ku luya bamuso buli sente daweereza wano n'abandi okujja ku luya bagira ku looni baleka n'amabanda baleka abazalewe batunda buploti ente buli kimu era akasente omwana ono kadamere yali ku luya buli kakola buli kaweereza eno bakasala ku omusolo butina uliye bali kuleeta iteeka buli kadamu ba buli muntu azira mu Uganda sente dowe buli mwako ino sasulanga kakaire kalamba kitundu n'abantu ayenga abantu obatulugunyo tyo batola ku sente edo niwe owaita ebintu ebyavanga mu emirimu ebusoga niwe wabitolawo ng'obisaaniawo kagenderere buti abantu beerwaniye kubave mu nsi abaana bano abakadama booli kutola ku sente dino oidi embera yebabitamu eriyo omwana nga okunina eno nyave Uganda aje kuluya basoka kumuyibaawe emirundi ng'esatu sente de bamuyiba atuuseera asula mu maziga abaana abandi bakadama basingo mothers abaana abandi bamulekwa bali niba naabwe eno gye baaleka eno bebalabirira bebasomesa aye toswana kuba mu kisa era wasiga toidi bwe basula abaana babonya abaana babasula bakola ki abesadabi bagema azira we yekubira ndulu olwokuba tiyali na sente ebimwogera kwa bizira iwe waabe eno kutega sente so abantu bano bino babikola kagenderere amasomero gaife gona gafa bagugana malemba agakolanga obulungi mu guide gona amasomero gafa era ago mu byalo tekaali mwana asobola kuveeyo nti aidde okuba nti akompitinga n'abaana abasomere mu bibuga buli wamu bataawe embeera nti ogwa mu ngalo dhaabwe nibo oyenda okuva mu Uganda ofulume n'abali ne the company dijja kuluya Museveni yali asobola okuba Minister of Gender nti nemererwa okufunira abantu emirimu buti abafuluma bona mu Uganda katubakolerenga ku visa air ticket na buli kimu kyona olw'okubanga kyandibaire niife otubafunira emirimu government gikakatako ayera akununu ntabuli mu ngeri yona neye government gye tulimu bino ebintu mulina okubitegeera video eno gisharinge abantu baife mu byaleyo bamaama bani mutiyama nabo bategeere nze ndi muna mawulire nasoma investigative guno n'omulundi ogusoosezena okuvaayo mpulira buti nenda kwogera ku byendidi bye muna abalamu amagezi mu bitwale ebibitiire mu nsonige kuba zeena msiriko okumala ibanga ningi ebitongole byetukolera olwisi byetukolera tibitwikiriza kwogera anti oba wa radio oba wa TV odajo onona so mbino mu bitambuze liking up group eno mutambuze message dino tukobera abantu abasaada bano bakoze ebikolobero bingi kuba na Uganda abantu betulinabo banange tibategeera bijja mu Uganda maiso iwegeragerani okuba n'omuntu w'emyaka 4 n'omuntu w'emyaka 85 endowooza tidibana endala ebirowoozo tulina byandawulo omuntu w'emyaka 85 okwiraga eggulu niwe mubanga mutendwike ebiro muba mu misi yandawulo ow'ekinana atenduka alogotana atonduka alota bamuziika alota aidukira bafu bakirunda kiveedi ndabani balota iwo bolota school fees omwana bamugobye oyirangulu wagamuka kano pressure achi ebirwaire binani bina ebiri wena kudino simanyi babwetani wali obulwaire na kudino buzira nalina infection omwana temperature erietya ozira sente owagamuka byoli kulota owagamuka landiro lyaja kukola kyaja kugoba bano tituli ku page ndala bale omuntu omukaire tubaire n'abakaire badada baifenga balota bintu bindi obawulya n'okulota alota bafa omuntu w'emyaka 9 abalota kinana abalota bindi ensi aba muyinde buli sawa abalooza kumutwala mu kabuli tulina okuba nti ensonga tugyegemera mu ngaife kuba we are now experiencing ensi ni woidi sawe ni wekikalubiriza nti ebulabu tena kutuna abaana bali ku masomero tuzira sente oli kulowooza ani anaakuwola ani gojo kule ekimuli kyemwani ani gojo kule omutyere abasoga muzuuke ninze Henry Maganda Matia Kyolo tudde.